ste nam tudi omogočili, da smo dobili ta prevod. Hvala lepa, da ste nas poslušali. In mislim tako kot moja kolegica parlamentarka, da bodo z teh srečanj, z teh tudi delovnih srečanj, se rodili tudi novi rezultati. Well, allow me to thank you one more time for your visit to our Parliament. Allow me to thank you again for enabling this translation to be made. Allow me to thank you for your visit. And as Madam colleague MP has already said, we really hope that these, let me say, working meetings are also going to bear fruits. Hvala lepa še enkrat za obisk. So thank you for your visit one more time. Thank you very much, dear colleagues. If I may say so, as a former parliamentarian for 25 years, as I had the occasion to say, it's indeed for me a great pleasure to be here in the Parliament of the Republic of Slovenia. No, spoštovani kolegi, prej sem omenjal, da sem kar 25 let delal v parlamentu in že z tega naslova mi je danes veliko čast, da se vam zahvalim za tako toplo dobrodošlico v prostorih vašega parlamenta. Human rights are by nature a parliamentarian area of competence. Kajti človekove pravice so že po sami naravi nekaj, kar naj bi bilo kar je v pristojnosti parlamentu. And the action of the UNHCR is basically human rights. In delo visokega komisarjata oziroma visokega komisarja za begunce je pravzaprav povezano s temi pravicami. It's more well known in relation to refugees, but statelessness is also part of our mandate. Bolj znano je naše delo na področju begunstva, pa vendarle je tudi vprašanje oseb brez državljanstva izrednega pomena. And if refugees are people that the public opinion is aware of, even if sometimes with not also a very clear definition about what a refugee is. Če lahko zaključimo, da je javno mnenje zelo dobro seznanjeno z vprašanjem beguncev, kljub temu, da se velikokrat soočamo s težavami pomanjkljive definicije begunca. Stateless people are victims of total lack of awareness. Pa so osebe brez državljanstva po drugi strani žrtve popolnega nepoznavanja družbe v tem vprašanju. To the extent that nobody knows exactly how many they are, even if we can estimate that they might go up to 50 million around the world. Do take skrajnosti, da pravzaprav nihče natančno ne ve, kakšno število teh oseb je na svetu, po nekaterih ocenah naj bi bilo kar 50 milijonov po vsem svetu. These are the people to whom nobody recognizes the nationality. To so osebe, ki jim nihče ne priznava državljanstva. That in many circumstances have no legal existence. In v številnih primerih torej pravno sploh ne obstajajo. And no access to the minimum benefits of the functioning of a state or of welfare. In tako nimajo nikakršnega dostopa do minimalne zaščite in vsega, kar bi jim določena država lahko nudila. That is why we are very deeply committed to raise awareness for the problems of stateless people and very proud to have this partnership with the Parliamentary Union. In zato smo trdno odločeni, da bomo veliko prispevali k dvigovanju zavesti na tem področju v našem tesnem sodelovanju z medparlamentarno unijo. Based on which partnership this manual is being translated into so many languages to the benefit of parliamentarians worldwide. In prav na osnovi tega sodelovanja smo omogočili prevod te knjižice v številne jezike, na osnovi česar se lahko številni parlamentarci posameznih držav bolj podrobno seznanijo s temi vprašanji. Last year was a year of important victories in the fight against statelessness. Lansko leto beležimo kot leto pomembnih zmag na področju našega boja proti problemu oseb brez državljanstva. Nepal granted citizenship to 2,600,000 residents that were stateless. Nepal je namreč takrat odobril državljanstvo kar 2,600,000 osebam, ki do takrat niso imeli državljanstva. And Bangladesh announced the intention to grant nationality to those Urdu speakers in Bangladesh that had lost both the nationality of Pakistan and had not acquired the nationality of Bangladesh. Bangladeš pa je prav tako najavil odobritev državljanstva za številne pripadnike, ki govorijo jezik Urdu, ki so pravzaprav izgubili državljanstvo, ker se nahajajo nekje vmes med Pakistanom in Bangladešem. But situations like these ones are very frequent all over the world. Ampak situacije, kot sta omenjeni, so po svetu zelo pogoste. And it is for us a very clear duty to raise awareness as much as possible and to make people understand the dimension of the problem and the depth of the plight suffered by so many people.
zato je popolnoma jasno, da je naš naloga dvigovanje zavedanja na tem področju, da se bomo bolje seznanili z obsegom problema in z globino trpljenja, zaradi česar trpijo ti ljudje. I'm very happy that we have this new edition in Slovenia. In z velikim veseljem pozdravljam izdajo tudi v slovenskem jeziku. I take profit of this occasion to lobby for Slovenian ratification of the Convention of 61 on reduction of statelessness. In ob tem seveda lobiram in stimuliram tudi Slovenijo, naj ratificira konvencijo 61 o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva. Slovenia is already a party to the Convention on statelessness, on the rights of stateless people. Slovenija je sicer že pristopila k podpisu te konvencije o osebah brez državljanstva. And I know how much this Parliament is attached to human rights in all its dimensions. In seveda je tudi vaš parlament tesno povezan z delom na področju zaščite človekovih pravic v vseh dimenzijah osebe. I'm sure that the presidency of the European Union by Slovenia will be a very active period in the promotion of a stronger European action for the reduction of statelessness worldwide. In prepričan sem, da bo tudi v sedanjih možnosti predsedovanja Slovenije v okviru Evropske unije lahko obsežno prispevala k izboljšanju delovanja na področju oseb brez državljanstva. Thank you very much. Iskrena hvala. Thank you very much again for your visit and for a short time in our parliament. It's a great pleasure.